Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ertaga inshaalloh, bugunda duo qilamiz, ertagada uylaringizda da duo qiling'iz. Bir kimning semyasinda tege veterani bo'lmagan, so'g'ishda qatnashgan kishisi bo'lmagan semyalar yo'q dedi. Ota babalarimiz butun tege so'g'ish maydonlarida yo'g'olib qolib ketganlar bor. Qabrida bildigili bo'lmaganlar bor. Yosh yigitlar. 18, 20, 25 yoshli kishilar qolib ketganlar ko'pmiz. Nasillari da yo'q, потому что uylanmaganlar, bolalari da yo'q. Ularni da esga olishga kerak. Qur'on o'qishga kerak. Ular shahidlar, iymonli kishi eli uchun, vatani uchun, oilasi uchun, joni, moli uchun kurashsa, ol shahid bo'lib vafot bo'la agarda halak bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayta, 3 turkum ko'z jahannam o'tin ko'rmayacak. Трое не видят, 3 вида глаз баламинда не видят адский огонь. Первый айнун харасат фи сабилиллях. Первые глаза, которые бодрствовали на пути Аллаха, защищая границы Родины, защищая страну, участвуя в битвах, в джихадах, человек бодрствовал. А во время войны спокойно уклап боламын. В окопах холод, мороз, 40 градуслы солқыннарда ятканнар бақырлар. И пуля, бомба со всех сторон. Көзләре кая юқы бодрствовали. Сколько ночей бодрствовали. Bu көзләр jahannam o'tin ko'rmas dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ikkinchisi aynun bakat min khashiyatillahi. Xawfan, ta'ziman. Глаза, которые плакали перед Аллахом, боясь наказания Аллаха, прося прощения, возвеличивая Аллаха. И третье, айнун каффат гаддат ан махаримиллах. Глаза, которые были опущены от харама. Харам и сразу убрали. То есть человек убрал свои глаза. Этот хадис передал имам ат-Тирмизи, то есть ат-Табарани. Наши предки победили в этой Великой Отечественной войне благодаря нескольким факторам, нескольким причинам. Одна из основных причин победы – это единство и братство народов Советского Союза. Братство, единство народов, всех народов страны. И сегодня, если вот это единство мы будем держать, победа будет за нами. Тарқалдықмы, шо жеңіләбіз. Шуңа көрі бар болған байлықларыбыздан бірісі бірдәмлік. Шушы бірдәмлікні сақлайық, байрам мұбарак болсын, батырларыбызның ісімлері ұнытылмасын, иншаллах. Мирного неба и прекрасной жизни всем. Альхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хабибна Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ey Rabbim, bugungi izgi kunlarda qo'llarimizni o'zingga ko'tarib duolar qilamiz. So'g'ish maydonlarida halak bo'lgan shahidlarimiz Rabbim, ularning ruhlarına duolarimiz, bo'laklarimiz bo'lib berishsin, bayram bo'laklari bo'lib berishsin. Hamda so'g'ishdan qaytib vafot bo'lgan veteranlarimiz, ularning da ruhlarına. Shulayıq front ortida ko'pmi halak bo'lganlar bor so'g'ish orqasida. Ularga da bag'ishladik. Shulayıq isan alida isanlarimiz bor, veteranlarimiz, ularga sog'lik, salomatlik, rahmatlaringni yog'dir Rabbim. Ellarimizga tinchlik ber. Borgan so'g'ishlarida da yigitlarimiz yengib isan sog' ellarini balalari yonlarına, ota-analari yonlarına yenguv bilan qaytuvlarini nasib ayla Rabbim. Birdamlikda elimiz gurlab, yashnab, yashawini nasib ayla Rabbim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala habibina Muhammad. Aqimus salah.